unqaychu, ñawirispa kasanchik devoción matutinata. Kicharinachik Diospaj palabranta kay libro de Lucas capítulo 22 versículo 35 pi. Maychus niwanchik. Mayk'ajka charqayki mana bolsayuq nitaq zapatuyuq. Imapis faltasorqachu? Paykunataq nisqanku mana. Elenaq papasun wañusqa. Maman chayrayku lluqsinan karqa trabajaq. Mikhunata qolqeta apamunanpaq. Kasqa días maypichus paykuna mana kapusqachu mikhunankupaq nitaq rantinankupaq. Pero Elena kawsarqa yachaspa kasqanwan wasinpi. Mana quejakurqachu. Chantapis Diosta graciasta quspa. Porque pay anchatata yanapaspa karqa. Tal vez kuyamasi noqanchik kunan tiempo mana alcanzawanchikchu qolqenchik tukuy imata rantinapaq. Chayrayku sut'i palabran Diosninchikpata kay libro de Lucaspi. Pay mana nimata faltachiwasunchu. Pay munan waleqta kawsananchikta. Pay munan noqanchik paypi creenata. Chay promesawan kunan día kawsana. Bendiciones.